Adom TV Badwam na guso shadow na samedi kan catch no mo nkomo bi e wa kire ho no hia samedi mienu yetie na yetu ho anamo na anopa me wo Allianz life insurance for e wa ha that is yi insiachi ba so ati ase ese woto tisike bi tu ba bi wo ojapade bi ho e ban ti wo mo ha de na me mo akasa ko be mo akwaba yemia na bi aboko de Allianz bibia ko fine there bibia de ya ka say Allianz for life no ye de here no age so say mato for life oh you Allianz for life mato for life yo enti say ka say Allianz for life Allianz for life here insurance product bia MTN any Allianz akabom idea bagana dwaso for micro and I say yema yen krankra adwuma but e koma Ghana fo nyina okay enti wo ho kwan se so do ho dom Allianz for life wo to insurance ne bo ho ban na wasan so do ho ba kwa den aka wo ho na se beta fracture nipa no efri mu Allianz ma efri 1000 Ghana cedis ekosi 10000 Ghana cedis okay ska wo chene ka kra bi enye no nko se nipa na wo den ka ho no koda yaresabia ye ma 100 Ghana cedis eda biara nipa na da yaresabia ekosi 3000 Ghana cedis ni nyina e wo 22 Ghana cedis nim inti wo ene odofo a we den onso obetumi ye den e den aka insurance policy ne ho wow fine there odina ka ho kwa na emede no inti a friend of buy one get one free because anya me nko a inti na say no obi a qualify obi biara we di 18 years I go 65 years okay or MTN sim kwa dia o qualify so beto policy bi okay na signing process no so to say signing process is very very simple o hia entry bibre se o tie mi ana o teme ne esisi aye kase ya eno ase wa fa o MTN phone no na wa bo *170 hash sane ya wo ko momo so na ko yiska no o bo *170 hash na nema bibre be den e be populate na wa ko number 5 okay 5 ne chere say financial service o free 5 wa san akwa another 5 eno ye insurance na fed wako another set eno be hu niema 4 men hwenchen hwe number 2 no eno ye Allianz for life it will click to Allianz for life na fe wako register o register wie ya odem okay let's just say the can say odo do for beden e be count ho eno information here *170 hash 5521 enye momo kwa prompt no wo ho exactly na de wo kosa hianzo udu na hu Allianz for life and say ho a wo gina ho wo to aso ho okay na se pasa me dia me add na app no metimi add na app no so yes dia o add na app no ono so be call the same process ayo *170 hash option 5 2 Allianz for life afi won call one because register that no wa ko 2 near my policy we free we be call add additional life no we di prompt ne so pepe na we ni pan so den aka ho em say make kan kwampo man kan benefit Allianz for life ema say me kan say we free man na say ni pan out ni free man Allianz mouth it is kind of 100 million 10,000 Ghana cedis afi so afi ni mu nyina say hweyensi one koda hospital ni pan out den ka ho boni bia antoma Allianz emao 15% of usika na wetu ya fenimu nyina no ye sign the mao as cash back wow ansa na de me kire say buy one get one free no and also that ho untu ya hwe ma sign the panel de yeden o de ne ka ho no de hia ne say wato na o de sign the panel so yeden account that say me de na no o benefit free so untu ya bibia bi untu ya hwe no mo je ne say sen ye de to ho okay yeah, what 3 cities there ho. Hey. Any what 5 cities. Okay. Any what 9 cities. Yeah, what 13 cities. Yeah, 18 cities. Any what 22 cities. 22 cities na kesi e wom. Na ebia what the amount 22 ni ma 10,000 Ghana cedis. Ena 18 no ema 8,000 Ghana cedis. Sa na no so call ema odofo nti kaboma utu 22 ema 20,000 Ghana cedis. Ena Allianz e de ma o. Okay. Na eno no de bia na metua na say okay we bisa asem ya na emi di ye na amafo bibedwin say 22% ye wo form nti no da bia da bi we ye busumi ni nyina nti busumi ni nyina ukra 22 Ghana cedis na we den what policy no afi busumi a edidi so nyina because any MTN e wo partnership nti no MTN bet say kana den ama Allianz e dey cover o policy ne so na sebe ukoda ayarsabia
busumi a night be better ayaresa bia 100 cedis 100 Ghana cedis equals 3,000 Ghana cedis. And uchire mu ahwa na obi aka so obeje ne physical. Say untua ma me direct me boa. Okay. You can be your free be hospitalization benefit. Bese me clear ne kaka. Usually na ma for gin say national national health. And no chere say bia ma yara koda yaresa bia. Doctor Jimmy ato ho ne fua be miensa. Saa ne fua miensa na mada no. Se me ye me komedjuma ma hwiri sika. Ma to me shop mu. Kai hu say me dofo ba be sra me be fa kai den. Aba be sra me. Atoto ne me bia den. Abre me. Says the cano usually I say enka hospital bill ne ho but no so ye ka why den wabo nti sa cano na Allianz factor say we are replacing the income and as ka wo hwere ye no ye ma says can I den also dia den e dia te wo ka so and hospital benefit no who here say be office same process o cost process ni ma baby e fa ni claim o do claim ni pe obi be free free office na ye bi say claim na be so ye den o ye ne a kire ne ma we den obi di bi so na wa be ji usika no ebi wo point me send ma momo dodo na ye send mo bibiara momo. Wow, simple sir. Very very simple. Very simple. I see. I say boshome na metu 22 and 18 and 3 18 and 3 then there is when obi to a school for credit me da so obi biara school ni biara we di 18 eko etumi eden hodom usually ya me de kube ye mfato ho metu kube wo krom kube ba ko ye 5 Ghana cedis me de kubi mienu bomo a 10 cedis nti me ka se bosumi ni nyina me yi kubi mienu e de bo e bia me ma me ho ban ana me papa ho ban ye de wo fa so ye den aka ho ne ye de wo antin so ye den aka wa sana wo nua un se Ghanaian setup na koye se usually no e bi wo ho no ma ye wo fa no ne ye antin ne ye den na tete nti ama ho kwan se san crofo no onso ye den utumi to insurance ye den e de cover wo. Okay it is a me family me wo matria meti na do be omunya 18 years na mo benefit ni say. Okay, so wo matria because police no ma ho kwan e ma odi nipa ba ko kan ho no into between the back kwai den aka ho mami team eno age ni free 1 month ekosi age 74 years e bia na osan wo another MTN sim utumi the to e the second one here den e ka ho ba medina udina na be ba so nti wo na wa cover ho and I do be then asan aka ho and masa bia foforo bi exactly asan the second person na den aka ho meet me I better say mo ma for meet me I oh mba for meet me den aye na say oba na di 18 a ono wan kasa to me find the phone and so to me to no so to me den e don so den asan aka ho o to me de ne ma me ka ho exactly papa ka ho oh okay yo it is sika na ba 20,000 no e ba ko pe e ma dogo sika na ba 20,000 no oh dear 10,000. Obanes for dear 10,000. Oh, the about double. About double. You mean you benefit? You mean mama benefit? And I also call service for Koda. I sabia. Only dear 100. Also dear 100. Oh, I didn't too much. And yes, I see some BM go over a cash back no. Okay. Cash back. Nature say I feel munina utia 22 cities and now 3 cities. Not one choir sabia. Bonibia so one to wa. I feel you are. Allianz Emma of 15%. Usika na wetu ya no. You sign the amount as cash back. You say fato ho na be a fato credit ana fetch ka ho. Nti no eswati wo ho usika no swati. Asonte. Sa. Bonus. Bonus. Bonus dia ma. Nti still da misika no dia wo ho. Be usika no da na da. Nti e beda ho no mo sa. Beda ho sa. Nti e kwa nanim na enyini. Na enyini. Afi se nipa ni free ma 10,000. And in si ho utumi replace say nipa no e bia me de ma me na ye na we free mu me de obi foforo be sha ho. Yes. Wow. Yes. Oh, Alliance for life ampa and I say you can Alliance for life I dey matter for life. Yeah, matter for life so what can hospital method hospital cash benefit no and I say aka obi we friend and so premium refund. Okay. And no chere say utua say bosun be miensam na within 3 months no boni be to na one cross waiting period na acquire insurance na osanka inisanka insurance company dey e ma obi but Allianz I say premium refund no even though one cross waiting period no o premium wutu aye nyina no ye be sign de nyina dey e dey amawo my numbers no papa na bibi chiri yadwen a yetimi afrem. Okay, so person top policy na very simple and once you be mia *170# or MTN mobile phone so now I cut through the registration process. However,
ye wo call center for on be fro normal board wa complete process no your number no me de betu dwa 0308249090 0308249090 you claim no how long does it take we claim no it a month and say years and say menya the your claim process no very very seamless your claim process no so document the BI intact maximum 72 hours or so on start to me account claim and only time I this way the edit your claim no Allianz Insurance your tagline we find every possible reason to pay claims and one no rako bi emfa wo si ha na so umre na so da si be 4 carpenter he obi ya fa ho hye mu bi o 13 cedis and 3 cedi 9 cedi de so aye 22 cedi tua bi o na beboa atomi so sika obusumi so anu achi na de to emfa so de e wo so benya ne bofu ntimene na wie medi de afia amankwa tamaklo me koi de kwasisia e de asemidika etwaso